Halor ka jing penteri kami ka scheme samding elektrik syakinong kendong Wembley ka not Shillong constituency uba Alderbert nongrum haga khat artrik ujiliu ulam mudoi hau chairman Meglaya Lokayukta ban pha thokit benya ikrukom penteri kami ka ni ka scheme hapok ka jela namar bo chairman umdon ulabo ya ka ni ka jing mudoi jong u house secretary uba Arab thap IAS Habakren shikila pathai kubor uba Adelbert uloong kabapelong ni uban pha thokit ya kerukom penteri kami ke scheme sam boarding hapo ka jela hagi than nyong kendong namar kadon ke jing suba bala penon kam bakalai ke scheme kat kum ke jing lap ka office jong comptroller and auditor general hashilong Ulai thu na kaliang jong u la persyang bandra ikini kamat bani kren hiyeng dar par thawan ke jela Henry Usyong Kenor shim la ailat setia bani kren halor kini kamat Dah ni, dia betul dia. Dia pasang empat, Ini komplain lada mengikum kerja serta ngimlak banyak keren hapo hai ni keren pa. Di henry hakani ka juk subjek kalau let muta sepo ka high court bodam brom manum ko keren ni isipangani. Ninga ko keren specifically hani ka por kamawan ra yang bangawan ban lodge ka complain lemau chairman joka lokai ta. Makani ka judiciary ni haban terpau ko jing burom lembau ana Hazari. Ulai yaki bandawa yaka lokpal hagi tu por. Amar kani kalau lokayukta kadeka yeng shari jempai ba. But dak burom po Meghalaya ba Michael CM ila sim yaka initiative ban pressure your government at that point of time tu gisnam di balik no. But lala yaka ban pelongan. Tu ba sosi pat ba kani kalau lokayukta matang iko ban tip ken. Lakan terikam le am katkum ka spirit namar kajing tumu jokani kalong ban eradicate ya ka corruption tingam tip la kani ka office kande isya kata ka purely independent body namar ngitip kadi ka constitutional body kadi ka statutory body gabanom la ban tuklar pat da kumoi kengit scam ba ngawan ru ni ka por kalong bangan dawai ka hok khamtam pai ba namar bangangit bagai MDA government ka dap keren syai bahkan wanra ika transparency and accountability ingin pet ke bahkan ni kalau kai ta hadukan no kalaban ayang ta kajing syakri ka bohok hakaban pengat ita ki brio ki badon hakita ki kam ka bamaki kilale namar paling kani kadai ka bang pot pun pau kani ka complain kadai halor ki sipo banta jongka office lemba secretary lemba chief secretary to the government of Meghalaya the additional chief secretary power to the government of Meghalaya, chairman managing director Meghalaya Energy Corporation Limited, the director distribution Meghalaya Power Distribution Corporation Limited, the chief engineer distribution MEPDCL, chief engineer rural electrification MEPDCL, company secretary MEPDCL, the chief accounts officer deputy chief account officer MEPDCL, additional chief engineer material management MEPDCL, additional chief engineer planning and design kini di Shipho ngot kiba ngabu yani complain kani kadai during the tenure of 2018 kamde ya ka present mo ki halo ni ka benta ngawan ni ka por kalong ba ngan lodge yani ka complain namar ba kani ka kumangala patay fi mane bakadai ka report ka bala submit number CEG CEG kadai ka constitutional body 4 ju labru ban ong baka bakla kimanta labari ngapat bangam dei ban keren ani ban debate ani memang ki member ki mak makadon PEC kila ki member jong PEC investigation ani kila ban carry out ya kata ka matter mo bat ki
Hakin wan rai ke report adian tikai ka kamram jungi pat ki legislator pat hapo ka house. Kani ko maong kimane kana don hapo ka kut anong po ban keren. Di tukang po ban keren syai kalong ba di nakaliang jong secretary jong government of India. Secretary jong government of India lemba ka video conferencing haga khat sautorik upnai bakhat arjar khat pra. Ladap ya don ni ka meeting lemba video conferencing. Lam rekat buat Chief Secretary jongka Government of Meghalaya buat ki official bebun jongka MEPDCL baladep mana nadep keren syai bamdei ban go ahead buat kani ka tendering process ban tender ya kani ka contract work kepada ka rural electrification lembaga subhagya scheme sekinong kendong bamdei ban ya chamat namar ba ka amount cost kelahe namar takadaw dong kam ya departmental secretary gadap agree nakaliang chief secretary jong government of Meghalaya nakaliang ki official jong ka MEPDCL ki adap pan agree lembaga video conferencing baladap ai ka assurances in spite of given assurances ki violate ki go ahead pada tendering process but ki allot ya ka kam ki award ka kam haki arteli ki company kata ko bagi tip lembaga ton ki contractor kata ko pada company Onicon Enterprise buat ke company jong satanam ti kini kadi ko bang kuak ban penpau lembaga jong ki press and media bagi pai ba tip kan nung ini penkesan ya kata ke jing bamdon corruption kin mau bagi don arteli na kuak penpau ke jing kun ke ba shirkai bah ke don hakamat ke belum very challenging ya ke state buat kum ki nongsong senong jong jala at this very point of time kalong hakini ki arteli kawai kadai penuban eradicate ya ke corruption bar ka baar kalong penuban eradicate ya ke drugs kini kadai ki sliu ke don hakamat do ako bangit scam ka lokayuta apo ka jalam jong chairman bat ki waypat ki benches ke ba deban sim ban charge sheet hadin mengadap ban lodge yang ni complain nangit scam bakan don ka judicious ka kahok ako bang community ngan yo ka bandai omnam ta ka jiman toy jonga le kham tam na ka banta ka jela ka barang hiran kat ni ka ba government of Meghalaya present menta kinang sim daki crore ban simram na ka banta ban ron ya ka government tani kintian ka jong